Manzozo Nginibingelele kuphi nakuphi lapho kufinyelela khona-ke wona lo mbukiso wakho-ke esimanzonzo esenilethela zonke iy'ndaba ukusuka nokuhlala. Umthandeni-ke usesusile-ke ukushisa ngalo mcimbi-ke ibadedele Maskandi Festival. Uthe nje laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana ebhala khona-ke umthandeni-ke umfo wamanqele ukuthi-ke thina-ke singumthandeni ongagwegwesi sizobe singekho-ke kuleli hlathi-ke lo mcimbi-ke eshona-ke umcimbi ibadedele Maskandi Festival. Isizathu-ke sokuqala washo-ke ukuthi nje ukungaveli-ke kwegama lomfana wangakubo-ke laphana-ke uSmiramira-ke esimazi kakhulu-ke bathandi bomculo kamaskandi nani balandeli bomculo kamaskandi-ke wasesho-ke umthandeni ukuthi-ke kuyacaca ukuthi ngempela-ke yisinqa-ke somcimbi esomile-ke sona-ke lesi esho yona-ke ibadedele-ke Maskandi Festival. Ube sechaza-ke umthandeni ukuthi-ke lokho-ke kungwenye yezinto-ke ezimenze-ke washaya-ke wona-ke amakhala ngawo-ke lo mcimbi-ke. Uthe nje sevala laphana-ke kuyona-ke i-post yakhe-ke umthandeni-ke umfo wamanqele wabe secela-ke laphana-ke iy'mpisi-ke ongabalandeli bakhe ukuthi-ke ningayi-ke kuloya mcimbi-ke wathi-ke naye ngoba-ke akayi. Lokho-ke okwenze-ke abantu-ke abaningi kanye nabo-ke abahleli emcimbi njengoba kuze kwaphawula laphana-ke uNtaba-ke yaseDubai-ke washiya-ke angalazi kuyena-ke laphana-ke umthandeni-ke umfo wanqele waveza-ke laphana-ke naye-ke isayidi-ke angalithandi ngalento-ke ebhalwe yena laphana-ke umthandeni epostini-ke yakhe ngawo-ke lo mcimbi ibadedele-ke Maskandi Festival. Ngabe kuthini-ke okwakho ukuphawula mbukeli lapho ekhaya-ke ubuke yona-ke le video-ke sesohlangana-ke laphana-ke ezathi uyi-comment section sizwe uvo lwakho mbukeli. Indaba-ke ayipheli kwesimanzonzo kepha-ke kuphela-ke isikhathi. Lezingakho-ke ebengize nazo namhlanje. Siyabonga.